Pemirsa Pikobat Indik Lelu kiriman puniki menados Pikobat Nyabran Warsa sane ke Arapin Kabupaten Badung sane pesisir nipun kedadosang pinaka destinasi wisata utama ring Bali. Dawa kerahina redite siki Desember ring pesisi Seminyak Legian Kuta utawi Sam Migita Miwah Jimbaran ngawit kebekin antuk lelu minakadi lelu plastik carang kayu miwah kayu ageng. Ngarepin Pikobat Nyabran Warso puniki Dinas Lingkungan Hidup Miwah Kebersihan DLHK Badung sampun ngawit ngomarkiang pemetaan ngeresikin lu kiriman inucap. Koordinator Deteksi Evakuasi Sampah Laut Desa Lut DLHK Badung, Madi Gede Dewi Payana Uningayang yening lu kiriman inucap sampun wenten ngawit Rahina Wrespati Ululikur November lintang. Manut Dani sayan ageng nyani sabeh sani tedun kesarengin antuk masan angin baratan menados parindikan utama sani ngawinang wenten nyane lu kiriman inucap. Lelu kiriman sampun kepanggihin ngawit Rahina Wrespati ring Seminyak Legian Miwah Kuta. Ring pesisi Pantai Jimbaran taler ngawit keni. Ring pesisi Tiosan durung wenten sane kepanggihin. Yadiastun ngawit kepanggihin wilangan lelu sane wenten kantun akidik. Dewi Payana Mausang wilangan lelu sane kaambil sawetara kalidaseton Nyabran Rahina sane kapupulang ring makudang-kudang kena utawi STO ring widangan pantai. Indik lelu sane marupa kayu taler sampun karesikang. Kayu inucap kabakte ke pusat daur ulang PDU Mengwi tur pacang kaolah menados serbuk kayu ngawi kunayang mesin wood chipper. Ngarepin wenten nyane panincapan wilangan lu kiriman DLHK Badung ngemedalang kirang langkung 50 diri personel sane pole amongan nyelehin lelu kiriman ring pantai. Tim inucap taler kasokong pat alat berat loader kalih base cleaner miwah kalih crawler carrier. Selami pitung rahina puniki DLHK Pacang nureksain gena-gena sane ketarke muatang petugas kebersihan sane leuwih akeh. Dewi Payana narke puncak saking leu kiriman puniki Pacang rau ring bulan Januari sekadi sane sampun lintang tur pacang wus ring bulan Maret utawi April. Parwata Bali Pos Nguningayang.